Kumulasi ni viewer session pan te hakane ka video ngan solve yang jang don saat li kepada jang ka math section jang ka AB group mo jingli question number solve. John is 42 years old. If John's age is twice that of his sons today, what will be his sons after 10 years? Tapaj bahama nak kuno. John is 42. John udah solve arts name. Okay ta. If John's age is twice that of his son, kasnem jong John kadai archa ya ukun archa ma kan twice day 2 kan what will be his son's age after 10 year hadin suppose name pada kadang kanus name kasnem ukun kini kidai simple mo kini phila ba ban sof jong ka ubi bat kila kham hi khandiat te kham janjar kini kidai kham simple tapi yang ne lag mana antok shwa Jones ngan penstui phi dei self as name atho te yukun maring pat tip nya wat nya idol x lam nai x la y kat pa phimon ma tama idol x pat tip ta la tu deng sa snai question ma ban John's age is ma na atho if John's age is will equal twice mut 2 twice his son tama atho twice his son te John dei self r John's age twice is 2 his son uson pada ka son's age pada kadai x to layo ada orang ne pada he cross multiply kan maru ne dei multiply am phap hier hapo am phap hier kum tu hapo ten wan sha ne pen po lara dei plus nuan me hang ne kala minus kum tu de man di multiply phap hier chapo to hier chapo ada hier chapo pada phap cross multiply kan r sin r voi sa r te x dei sa r te kampat kut hangne ka kali ka ong ba what will be his age after 10 years hadin suppose nam the after 10 years pada should plus bet kan x plus 10 x la yo ude r foi snam nyu khun te plus suppose te r foi plus suppose kan long life foi snam kan don life foi sin te tang te ga dei 31 years kan ma gini ki simple so question number solve hoy pan 7 person complete a work in 4 hours. How many person can complete the same work in 2 hours? Pej mo kum gini ki question ki bun baha ba 1 haga yubiru te pej bhangan pen solve da ba kham sup su le kum no puli chwa ga kali ban kong mo kalan men kong 7 person complete a work in 4 hours kan ne ga senten ga ban kong te 7 de new sin ne de 4 new sin sa phep tho new sin sa ka senten ka ar no how many person can complete the same work in 2 hour how many pat tip mod idol x kan ju ne x into la yo nang 2 hour kum tu la yo shia bi kum ne la de kum tu bes cross multiply bi ang ra yu ne 2 chapo te new sin sa ar pho pra ar sun khat sa ar pho pra x is equal khat sao te hang dei khat sao mau jang yubir ki bun ma kini ki bawan te dak mau ba ban kre ma shai ka exam to all the best thank you